5 dəfə üzündən oxuyuruq, tərcümə eləmədən 5 dəfə paralel olaraq oxuyuruq. Sonra isə suallara cavablar veririk. Suallarımız isə burada göstərilibdir. Mütləq suallara ingilis dilində tam bütöv cavablar verəcək, qısa yox. Hello, my name is Rose. I am 11 years old. I am a student. I study a lot of subjects at school. I study math, reading, Russian, English, music, art, history, science, physical education, and geography. We count in our math. We write words and sentences. Speak in our Russian and English lessons. We read and learn poems in our reading lessons. We sing songs in our music lessons. We paint pictures in our art lessons. We play sports in the physical education lessons. My favorite subjects are English and reading. Suallara cavab veririk. What do you study at school? Cavab buradadır. I study math, reading, Russian, English, music, art, history, science. Mən indi uşaqlar bu suallara Rose kimi cavab verirəm. Siz isə öz fənlərinizi deyirsiniz. What do you usually do in your English lessons? İngilis dili dərsində nə edirsən? We write words and sentences in our English lessons. Siz isə burada biz nə edirik onu deyə bilərsiniz. We learn new words or translate text, making sentences. What is your favorite subject? Sevimli fənnin nədir? Buna özünüz cavab verirsiniz. My favorite subject is math. Və sizin sevimli fənniniz nədir? Deyirsiniz. Do you like physical education lessons? Yes, I like physical education lessons so much. Hi, I am Toby. I'm 11 years old. I like my bedroom. I like my bedroom. I've got a small bed and a big wardrobe. I've got a computer on my desk. I've got a poster on the wall. In the poster, there are monkeys in the tree. They are funny and furry, but they aren't dangerous. I've got straight hair. It's short. I haven't got a ponytail. My brother's name is Sam. He has got curly hair. Today he's wearing a red t-shirt, blue trousers, and black trainers. Sam is in his bedroom. He's listening to music. He can play the trumpet and the drums. He can't play the flute. I can play the triangle. I like books. My favorite story is about a king. There is a wizard in the story too. He's very old. He's my favorite character. Mətni yenə 5 dəfə uşaqlar oxuyuruq. 5 dəfə mütləq oxuyuruq paralel, düzgün tələffüzlə. Sonra bu suallara cavab veririk və mən sizin bu suallara cavabınızdan mətni necə başa düşdüyünüzü anlayacağım. Tərcümə etməyinizi istəmirəm. Elə oxuduğunuz kimi ingilis dilində başa düşməyə çalışırsınız. Amma bəzi bilmədiyiniz sözlər var, onu deyim sizə. Poster, deməli, şəkilli posterlər var. Plakat kimi üstündə şəkillər olur. Funny gülməlidir. Fury tüklüdür. Dangerous təhlükəlidir. They are not dangerous. Onlar təhlükəli deyil. Straight hair bilirsiniz nədir? Uzun saç. Ponytail qızlar saçını yığır, at quyruğu odur. Sonra curly hair qıvrım saç deməkdir. Trousers bilirsiniz. Black trainers idman ayaqqabılardır uşaqlar. Trainers idman ayaqqabısı.
Sonra trumpet elə trumpet deyirlər. Drum nağaradır. Flute da eynən musiqi alətidir. Wizard sehirbazdır, wizard. Karakter də elə obraz deməkdir. Və salam qalan bütün sözləri hamısı bilirsiniz. Wardrobe isə qarderob deməkdir. Sonra isə 5-ci tapşırıqda bu hissədə 5, 6, 7, 8, 9, 10 hissədə oxuyursunuz, true false eləyirsiniz və işlədiyiniz tapşırıqlardan sizin necə başa düşdüyünüzü mən biləcəm mətni. Mary's Day. Mary'nin bir günü. Hello, my name is Mary. I get up at 6:30. In the morning, I brush my teeth. I get up at 6:30 in the morning. I brush my teeth, wash my hands and face. I get dressed. At 7 o'clock, I have breakfast. Mary's Day. Mary'nin günü. Hello, my name is Mary. I get up at 6:30 in the morning. I brush my teeth, wash my hands and face. I get dressed. At 7 o'clock, I have breakfast. At 7:20 in the morning, I leave home and walk to school. Our lessons begin at 8:15 in the morning. We usually have 6 lessons. Today is Wednesday and we have 5 lessons. My first lesson is English, then we have math, physical education, science and art. I eat lunch at school canteen with my friends. At 3 o'clock, I come home, I feed my cat, do my homework and help my mother in the kitchen. In the evening, I like to read books or listen to music. At 8:30, I watch a cartoon and 9:30, I go to bed. Suallara cavablar veririk. Əgər sualları oxuyuruq, düzdürsə true, səhvdirsə false deyirik. Mary gets up at 7 o'clock in the morning. Mary səhər saat 7-dən dururdu. Baxırıq bura. Mary deyir ki, I get up at 6:30. She goes to school at 7:20 in the morning. Uşaqlar, mən nəyə görə burada in the morning dedim? Çünki bilirəm, bu səhər duranda məntiqi düşünürəm. Ona görə buna ingilis dilində məsəl üçün bu cür yazırlar, belə AM kimi vurğuluyurlar və yaxud da in the morning deyə bilirik. Saatı düzmü deyilibdi? Deyir ki, o məktəbə gedir. At, burada cavab var. At 7:20 I leave home, yəni məktəbə gedirəm. Today is Wednesday and Mary has 5 lessons. Baxırsınız bura, today is Wednesday and we have 5 lessons. Demək ki, düz deyir. The weather in the United Kingdom. The weather in England is mild, dry or wet and windy in the autumn. It's a beautiful season because all the leaves change color to a golden yellow, orange red and lots of golden brown. It isn't usually cold in October and November, but it's windy and wet some days. Some mornings get foggy, making it difficult to dive into work or walk to school. Winter, on the other hand, is usually freezing. The temperature falls below 0. It may snow once or twice, and there are stormy winds. There is frost on the pavements and roads. In the early morning, children like to slide down slopes and build snowmen
If it snows, he really enough.